Omu Uganda abaramagi abarukuhika rukaga baruga omu district nka Kabare, Bushenyi, Kanungu, Mpigi, Teso, Kotido, Rakai hamwe na Lyantonde. Orikukurira erijukiro ry'abakatoliki Reverend Father Joseph Mukasa Muwonge yagira ngo erizoba bayakira abaramagi abarukuhika 300 kuruga omu Tanzania, 10 kuruga omu Sudani y'amashuma, 16 okuruga omu Rwanda, 10 kuruga Amerika hamwe n'abandi kuruga omu mahanga gatari gamwe na gamwe. Abaramagi abarukuhika 20 kuruga mu district ya Bushenyi nibo babandize kuhikana mugongo aha 24 ebyokwezi oku. Ahabwo kwenda kwetantara ebikorwa by'abazahambuki, polisi hamwe n'amahe bariyo nibakora cyona ekiri kubasika kureba ngo kuramaga kwahwa omu businge. Abakugo mu kutegurira za bomu bariyo mu myanya yona okwetorora na mugongo obwotireho n'embwe nkagirizi kubasa kukwata abantu bona ab'emitima mibi. Obureberezi bwa Namirembe nibo butebekanise emikora ahijukiro ry'abakristayo kandi ahari y'abakristu etebekanisibwe archdiocese ya Kotido. Buri mwaka abantu nyamwingi nibazana mugongo kubasa kwijuka abantu abaferire dini bwanyuma yo kujemera Kabaka Mwanga owabire naenda kubatishura ahanyikiriza yabo.